u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse gutangaza umugambi wo gusinyira Washington imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro ku burasirazuba bwa Kongo. Nubwo ibisobanuro by'aya masezerano ashyigikiwe na Donald Trump bitarasobanuka neza, yateje impungenge mu banyapolitike bamwe na bamwe b'abanyekongo bavuga ko bahangayikishijwe nuko Perezida Felix Tshisekedi ashobora kugurisha umutungo kamere w'igihugu. Ibintu byose birimo birihuta cyane biturutse ku muvuduko watewe na guverinoma ya Donald Trump. Iyi guverinoma yiyemeje kwihutisha ibiganiro bigamije gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho inyeshyamba za M23 zongeye kubura imirwano kandi zikaba zarigaruye ibice bitandukanye. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane i Washington, hari ifoto yakwirakwiriye mu bitangazamakuru kandi yavuzweho byinshi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio agaragara nk'umuhuza kuri iyo foto hagati ya Madame Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'uw'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Nubwo nta guhererekanya ikiganza hagati ya Madame Kayikwamba na Bwana Nduhungirehe kwagaragaye kuri iyo foto, impande zombi zasinye amasezerano y'ibanze yiswe amasezerano y'amahame agarura icyizere cy'uko hashobora kuboneka ubwumvikane mu gihe kizaza. Itangazo ryasohowe rivuga isinywa ry'ayo masezerano rishingiye ku ngingo 6 z'ingenzi. Ryemeza kutivanga mu bibazo by'undi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukemura amakimbirane mu mahoro hifashishijwe inzira za diplomasi, ndetse no kumenya no kwemera impungenge z'umutekano buri ruhande rugaragaza ko ruterwa n'urundi. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira M23 mu gihe u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guha ubufasha umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Aya masezerano anagaruka ku gushinga buhoro buhoro urwego ruhuriweho n'impande zombi rwo kwihutisha ubukungu bw'akarere, rukaba urwego rufite intego yo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku mucyo mu bijyanye n'umutungo kamere, ubufatanye mu by'amashanyarazi akomoka ku mazi, imicungire y'amaparke n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro rikozwe mu buryo buboneye. Ibibazo bijyanye no gusubiza impunzi mu bihugu byabo, kimwe n'inkunga ku ngabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inkunga ku ngabo z'akarere, ibi nabyo ni ibice by'ingenzi bigize aya masezerano. Washington ishingiye kuri izi ngingo hasinywa umushinga wa mbere cyangwa se imbanziriza mushinga y'aya masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma amasezerano nyirizina akazasinywa mu kwezi kwa gatandatu hagati ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, bakazayasinyira muri White House imbere ya Perezida Donald Trump. Kuri Perezida Tshisekedi, iyi ni intambwe igana mu cyerekezo cyiza. Kuri bamwe mu baturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyapolitike, ibi ni ukugurisha igihugu. Aya masezerano aratanga ikihe cyizere mu by'ukuri mu gihe agiye no gusinywa intambara igikomeje mu burasirazuba bwa Kongo? Hari indi ntambwe yari yageragejwe mbere y'ibi byose, ariko iza kwanga ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 mu 2024 i Rwanda, aho amasezerano yari agiye gusinywa ku bufasha bwa Perezida wa Angola Joao Lourenço. Gusa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yafashe umwanzuro wo kutajyayo ku munota wa nyuma kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ko ibiganiro bihuza na M23 bishyirwa muri ayo masezerano. Icyo gihe ubutegetsi bwa Kongo bwafataga ibiganiro na M23 nk'umurongo utukura utagomba kurengwa, kubera ko bavuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba. Gusa ibintu byaje guhinduka cyane cyane ubwo igihugu cya Qatar cyatangiraga kugaragara nk'umuhuza. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu, umukuru w'iki gihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yabashije guhuriza hamwe Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi. Ibi byari inkuru nziza, nubwo kuri uwo munsi nyine ibiganiro hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 byapfubye kubera ko M23 yabivuyemo mu buryo butunguranye, ishinja umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gufatira bamwe mu bayobozi bayo ibihano. Qatar yo yakomeje uruhare rwayo nk'umuhuza, itegura inama zitandukanye mu ibanga. Izi nama zagejeje ku itangazo rya mbere ryasohowe ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu, risinywa hagati ya Alliance Fleuve Congo, igice cya politike cy'inyeshyamba za M23 n'ubutegetsi bwa Congo. Iryo tangazo ryagaragazaga ubushake bwo kugera ku masezerano y'agahenge ku rugamba. Ugereranije n'ibyabaye i Rwanda, ubu buryo ibiganiro byo muri Qatar byakozwe bwagaragaje ko hashobora kugerwa ku masezerano afatika, cyane cyane kubera uruhare rw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Felix Tshisekedi nawe yashimangiye ibyiza by'aya masezerano yasinywe hagati y'igihugu cye n'u Rwanda ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane. Yavuze ko ari intambwe yerekeza heza. Ati nyuma y'ibyo murimo kubona, ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizaba cyarangiye. Yabivuze ubwo yari Kinshasa ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane mu biganiro yagiranye na Perezida wa Guinea Bissau Umaru Sisoko Embalo. Ariko aya magambo y'icyizere atangazwa na Perezida Tshisekedi atandukanye cyane n'amakenga yagaragajwe n'ingeri nyinshi z'abagize societe civile hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi i Kinshasa. Niba rufunguye yandikiwe Felix Tshisekedi ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane, abarenga 40 bo muri societe civile barimo n'uwahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Dr Denis Mukwege, barimo Professeur Bob Kabamba ndetse na Jean-Claude Katende, bamaganye imyumvire ishingiye ku nyungu z'ubucuruzi. Bavuga ko ibigize itangazo ryasohotse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane rigaragaza ibyemerejwe muri ayo masezerano ngo bitari mu nyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagaragaza impungenge zabo ku nyungu zidasobanutse neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zaratangiye kugaragaza ku mutungo kamere w'agaciro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nyuma y'ibikorwa bya diplomasi byo gukurura ishoramari byakozwe na guverinoma ya Kongo. Uyu murongo w'ibiganiro wanagarutsweho cyane mu ruzinduko Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Donald Trump ushinzwe Afurika, yagiriye Kinshasa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Uyu mujyanama kandi yitabiriye inama yabereye i Doha ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane yahuje intumwa ziturutse muri Togo, aho Perezida Faure Nyasimbe yasimbuye Joao Lourenço nk'umuhuza watanzwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iziturutse mu Bufaransa, igihugu kizwi nk'igikurikirana iki kibazo mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, iza Qatar, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni intumwa zahuye hagamijwe guhuza no gutegura uburyo bwo gusohoka muri iki kibazo. Nubwo bimeze bityo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyari impungenge ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zirimo gukoresha ibibazo bya Kongo n'uburyo bwo kubikemura nk'inzira yo gukorera inyungu zazo za gisirikare n'ubukungu aho kwitangira amahoro arambye muri Kongo. Denis Mukwege n'abandi banditse iriya baruwa narimvuze mu kanya basaba Perezida Tshisekedi kudacuruza umutungo kamere wa Kongo muri ubu buryo. Basaba kandi ko ubutabera bwahabwa umwanya muri uyu murongo w'amahoro ndetse no gutegura ibiganiro rusange bihuriyemo imiryango yose ifite uruhare mu buzima bw'igihugu cya Kongo, harimo n'abadepite, mbere yo kwemera amasezerano mpuzamahanga mu izina ry'abanyekongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bashyigikiye izi mpungenge. Ni ingenzi cyane ko abanyekongo basobanukirwa neza ingaruka zishobora guterwa n'amasezerano yaba agamije inyungu za leta ya Donald Trump. Aba niko babivuze mu itangazo ryashyizweho umukono na Claudel Lubaya ndetse na Seth Kikuni. Bagaragaza ko aya masezerano ashobora gutuma habaho uturere cyangwa se uduce twa Kongo tutakibarizwa mu bubasha bw'igihugu, dushobora gucungwa n'amatsinda y'ingabo zigenga z'abacanshuro nk'abitwa Blackwater y'Abanyamerika, cyangwa se akaba n'amahirwe mashya ku bihugu by'amahanga yo kwigarurira bumwe mu butaka bwa Kongo. Prince Epenge ni umuvugizi wa Lamuka, ihuriro ry'amashyaka arimo n'irya Martin Fayulu. We yarushijeho gutera hejuru ashinja Perezida Tshisekedi kwemera kugurisha umutungo kamere wa Kongo, harimo amabuye y'agaciro, parike z'igihugu, ibiyaga, gaze, zahabu n'ubutaka bw'igihugu. Bwana Epenge yaragize ati amasezerano n'ibiganiro by'amahoro ni byiza, turabishyigikiye, ariko gufatanya ubutegetsi ku gihugu cyacu byo oya. Ati u Rwanda rwahawe muri aya masezerano ya Washington ibyo rutigeze rubona mu ntambara ku rugamba. Sosiyete nyinshi z'Abanyamerika zigiye kuza, atariko zose zizajya gukorera mu Rwanda abariho zishakira imirimo abaturage, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igirwa umwobo bacukuramo umutungo kamere. Ati abaturage bagomba guhaguruka kubera ko Kongo y'ejo hazaza iri mu kaga, niko yabivuze. Mu guhangana n'izi mpungenge, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko nta mpamvu yo guhangayika. Nta nyungu n'imwe y'igihugu izagurishwa muri aya masezerano, niko Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yabibwiye France 24. Izi mpungenge zose zirimo kugaragazwa, ariko byamaze kwemezwa ko aya masezerano y'amahoro azasinywa mu kwezi kwa gatandatu mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump.
aho byitezwe ko aya masezerano azashyirwaho umukono na perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Kuri uwo munsi hazasinywa ayo masezerano y'amahoro, byitezwe ko hazahita hanasinywa andi masezerano ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi, aho nta gihindutse hitezwe ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu. Amerika ivuga ko aya masezerano azungukira buri ruhande kandi agatanga igisubizo kirambye cy'ibibazo bimaze imyaka myinshi bibangamiye akarere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu ariyo tariki yemejwe yo kuba buri ruhande rwatanze imbanzirizamushinga y'aya masezerano. Ku mugoroba wo kuwa 4, umujyanama mukuru wa Donald Trump muri Afurika Masad Boulos yari yavuze ko ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanzirizamushinga y'amasezerano, ko nta kabuza bitanga impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Yavuze ibi nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Qatar i Doha. Ku ruhande rw'u Rwanda ni ibiganiro byari byitabiriwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NISS Brigadier General Jean Paul Nyirubutama na Brigadier General Patrick Karuretwa. Nyuma y'ahizi imbanzirizamushinga zitangiwe, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeye ko azongera guhura na abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bakemereza hamwe imbanzirizamushinga ihuriweho y'amasezerano. Ibyo nibirangira hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinywa rya nyuma. Byitezwe ko Perezida Donald Trump azakira muri White House Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, amasezerano agasinywa. Ni igikorwa kizaba mu mezi 2 uhereye none, niko Igihe yanditse. Ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare mu rugendo rwaganishije ku gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'uko amasezerano asinywa, Amerika isobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kuzabanza kumvikanaho, birimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza gukemura burundu ibibazo by'umutekano birimo n'ikibazo cya FDLR. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngo igomba kubanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu ku turere. Ibihugu byombi ngo bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Amerika ajyanye n'ubukungu. Kuwa gatatu muri iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi ngingo zigomba kubahirizwa, irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Ubufaransa na Togo, igihugu gihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe nuko ibiganiro byabaga binyuze muri gahunda ya EAC SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka wa Afurika yunze ubumwe, bivuze ko bikorwa birangajwe imbere na Togo. Mu gihe ingabo z'umuryango SADC ziri mu minsi ya nyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa urugamba n'abarwanyi ba M23, abasirikare n'abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO biherereye mu mujyi wa Goma, nabo nyuma yo gutsindwa n'abarwanyi b'ihuriro AFC M23 mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, nabo batangiye koherezwa i Kinshasa. Ibikorwa byo gucyura abasirikare n'abapolisi badafite intwaro nabo mu miryango yabo byateguwe na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge nyuma yo kubisaba MONUSCO, AFC M23 na Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'uyu muryango wa Croix Rouge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, François Moreon, yavuze ko iyi komite yafashe icyemezo cyo gutanga ubufasha bwo kohereza abasirikare n'abapolisi Kinshasa mu kugabanya ibibazo bashobora guteza. Ati inshingano nk'ubuhuza butabogamye yafasha mu gukemura ikibazo gikomeye cy'ubutabazi binyuze mu kugabanya ingaruka cyagira ku baturage. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 4 cyemeje ko igikorwa cyo kohereza abantu Kinshasa kirimo kuba, gishimira MONUSCO kuba yaremeye kubacumbikira mu bihe bigoye, ndetse na Croix Rouge irimo kubafasha kuva i Goma. Hifashishijwe bisi nto mu gutwara abasirikari, abapolisi nabo mu miryango yabo. Zose zashyizweho ibitambaro by'umweru nk'ikimenyetso cyerekana ko badafite umugambi wo guhungabanya umutekano. AFC M23 yemeza ko ubwo yafataga Goma, ibigo bya MONUSCO byahungiyemo abasirikari 2,000 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
yashinje ingabo za Loni kurekura 800 muri bo, hasigaramo 1200. Gusa nubwo bivugwa ko hari ubwumvikane burimo kubaho nk'ubwo bwo guhinzira aba basirikare bahungiye muri MONUSCO ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, n'ubu ngubu hari inkuru zivuga ko ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'iki gihugu bakomeje guhanganira muri teritwari zitandukanye z'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi ntambara irimo kuba mu gihe ku rundi ruhande harimo hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na leta ya Kongo, ndetse harasinywa amasezerano y'ubwumvikane no kurangiza ubushyamirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Gusa muri Kongo intambara iracyakomeje. Kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane muri teritwari ya Walungu, Kabare na Kalehe habereye imirwano ikomeye. Ni urugamba rwakoreshejwemo imbunda ziremereye nk'uko byemezwa na Radio Okapi. Iyi radio ivuga ko muri Walungu by'umwihariko imirwano yabereye mu misozi miremire yo muri Shefri ya Kaziba. Ikinyamakuru igihe.com nacyo cyanditse ko abaturage bagize ubwoba baguma mu ngo, ibikorwa by'ubukungu birasubikwa by'agateganyo mu gihe bari bategereje agahenge. Hari umuturage wabwiye ikinyamakuru Actualité CD ati imirwano yatangiye saa 12 z'igitondo yongerera ubukana mu misozi miremire ya Kaziba irimo n'indi Kabembe, Batuzi, Mwerwe, Budali ndetse na Rwashanja. Aha abarwanyi ba AFC M23 bakomereje ahitwa muri Ruhinja. Abarwanyi ba AFC M23 bafashe centre ya Kaziba ku itariki ya 27 mu kwezi kwa kane nyuma y'igihe gito bayivuyemo. Bivugwa ko mu gihe itsinda rimwe ryabo ryerekezaga muri Ruhinja, irindi ko ryashakaga kugera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Iyi misozi ya Minembwe ni ikoreramo abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho uherutse kwinjira mu ihuriro AFC nyuma y'urupfu rw'uwari umuyobozi wabo General Michel Rukunda wiciwe mu gitero cya drone mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Iyi mirwano ikomeje mu gihe ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kane AFC M23 na leta ya Kongo bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano babifashijwemo na Qatar kugira ngo ibiganiro bikomeze bibe mu mwuka mwiza. Mu gihe ibyo bivugwa, abahagarariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha muri Qatar mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro ateganyijwe hagati y'impande zombi. Muri ibyo biganiro byabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane, u Rwanda rwahagarariwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare Brigadier General Patrick Karuretwa ndetse n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS Brigadier General Jean Paul Nyirubutama. Ibi biganiro kandi byitabiriwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masad Boulos. Hari kandi uhagarariye Togo, uw'Ubufaransa ndetse na Qatar ari nabo babiteguye. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuriye muri Qatar nyuma yo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane ibihugu byombi byagiranye amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini bifashijwemo na Amerika. Ubwo ibi bihugu byagiranaga aya masezerano, Amerika yabisabye gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu kugira ngo impande zombi ziwusuzume. Amerika yavuze ko abahagarariye ibi bihugu byombi ku rwego rw'ububanyi n'amahanga bazasubira i Washington kugira ngo ibyo batumvikanaho ku mushinga w'aya masezerano bikemurwe. President Donald Trump ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane yavuze ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bibikikije bigiye kubona amahoro. Ati dufite amakuru meza ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ndatekereza ko u Rwanda na Kongo bagiye kubona amahoro ndetse n'ibindi bihugu bike kikazaba ari ikintu cyiza. Ati mu by'ukuri twizeye ko bizatanga umusaruro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Nduhungirehe Olivier yavuze ko u Rwanda rwifuza ko amasezerano y'amahoro yagerwaho vuba, ashimangira ko amahoro atabonekera mu nzira y'ubusamo. Ati intumbero yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Ati nta nzira y'ubusamo, tugomba gukora ibikomeye tugakemura ikibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe rizima. Amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro ashingira ku biganiro byari bikomeje biganisha ku gukemura amakimbirane arimo ayo mu karere birimo ibiyobowe n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akaba na Perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe. Ashingira kandi ku byagezweho mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byayobowe na Qatar kuva mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, ndetse n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo. Ubufaransa bwahagarariwe mu biganiro byabereye i Doha ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane bwagaragaje ko bwifuza gutanga umusanzu wabwo
kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahuje Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi mu kwezi kwa 9 mu 2022 ndetse yagerageje kongera kubahuza mu kwa kabiri muri uyu mwaka, gusa ntibyamushobokera. Gusa nubwo harimo kuvugwa ibyo kumvikana hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda ndetse no hagati ya leta ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bamaze igihe bahanganye, hari abagaragaza ko nta cyizere babifitiye kubera ko ngo ni kenshi kumvikana byagiye bibaho ariko ntibitanga umusaruro biturutse kenshi kuri leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo. Ariko kuri iyi nshuro birasa naho noneho kera kabaye leta ya Kongo nayo yemeye ko ibyo gukemura ikibazo biciye mu ntambara bitazakunda, ahubwo byose bikwiye guca mu biganiro. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yagaragaje ko impinduka zagiye ziba ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyabo arizo zatumye Perezida Felix Tshisekedi ava ku izima akemera kuganira n'ihuriro AFC M23. Mbere yuko abarwanyi ba AFC M23 bafata umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, Perezida Tshisekedi yavuze inshuro nyinshi ko adateze kuganira na AFC M23. Icyo gihe yitagira ihuriro umutwe w'iterabwoba arishinja gukorera ibyaha byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ukwinangira kwa Perezida Tshisekedi niko kwatumye amasezerano y'amahoro yari gusinyirwa i Rwanda muri Angola ku itariki ya 15 y'ukwa 12 mu mwaka ushize adasinywa. Ibiganiro byari bimaze imyaka irenga 2 bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birahagarara. Mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, Angola yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bagiye gutangira ibiganiro bitaziguye kandi ko ibyo biganiro bizabera i Rwanda, ariko ntabwo byabaye biturutse ku bihano abayobozi b'iri huriro bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nyuma yaho Angola inaniriwe guhuza impande zombi, Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi ku itariki ya 18 y'ukwa gatatu, bemeranya ko ibiganiro bya politike ari byo byakemura amakimbirane. Abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 nabo batangiye guhurira muri Qatar, buri ruhande rukagaragaza ibyifuzo byarwo. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 4 bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze bibe mu mwuka mwiza. Mu kiganiro na TV5 Monde, Patrick Muyaya yabajijwe impamvu Perezida Tshisekedi yavuye ku izima akemera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iganira na AFC M23, asubiza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo yanyuze mu byiciro byinshi bitewe n'uburyo yagiye ahinduka, biba ngombwa ko perezida wabo ahindura icyemezo. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yakomozaga ku buryo ibiganiro bitandukanye byabayeho nyuma yaho AFC M23 ifashe Goma, haba ku rwego rw'akarere, Afurika no hanze y'uyu mugabane, byose bisaba ubutegetsi bw'igihugu cyabo kuganira n'iri huriro. Ati bisobanuye ko hari ibyemezo byafashwe tudashobora guhindura uyu munsi kubera ko aya makimbirane yanyuze mu byiciro byinshi. Ati uyu munsi ntabwo twakwibagirwa ko hari ingamba z'ubutabera zashyizweho zizatuma abantu baryozwa ibyo bakoze. Ati ibyo bizakorwa igihe nikigera. Ati ariko tugomba kureba uburyo iki kibazo cyagiye gihinduka. Muyaya yagaragaje ko icyakoze ukwinangira kwa Perezida Tshisekedi kwagize umumaro kubera ko ngo kwatumye ibikorwa bya AFC M23 ndetse n'iby'u Rwanda bigaragara mu buryo buhagije ngo bituma u Rwanda rufatirwa ibihano. Mu gihe ibiganiro byobowe na Qatar byari bitangiye gutanga umusaruro, Amerika nayo yatangiye guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 4, bagirana amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro arambye mu karere. Amerika yinjiye mu buhuza bw'ibi bihugu nyuma yaho mu kwezi kwa 2 mu 2025 Perezida Tshisekedi yasabye Amerika kwinjira mu bikorwa byo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro aba muri Kongo kugira ngo nayo izayifashe kugarura amahoro n'umutekano. Mu gihe hari abibaza niba Amerika idashaka inyungu zayo bwite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya yavuze ko igihugu cyabo kitazemera ko inyungu gifite mu mutungo wacyo zikorwaho. Ku rundi ruhande kandi, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babona ko iki gihugu n'u Rwanda bikwiye kwifatanya mu gukemura ibibangamiye umutekano ku mipaka yabyo. Abanyapolitike barimo Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Delice Sanga. Abangaba batanze ubutumwa mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bakomeje gufasha ibi bihugu gukemura amakimbirane bifitanye. Bavuze ko kwemera impungenge z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bibangamiye umutekano wabo ku mipaka
ngo byafasha mu kubishakisha ndetse no kubirwanya. Kabila na bagenzi be baragize bati duhamya ko kwemera impungenge z'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku mupaka byatuma habaho ubufatanye bw'inzego z'umutekano mu gutahura ndetse no kurwanya ikibazo kibangamiye impande zombi. Bagaragaje kandi ko buri gihugu kwirinda kwifashisha imitwe yitwaje intwaro gihungabanya umutekano w'ikindi kubera ko bishobora kubangamira amahoro y'akarere kose. U Rwanda rushinja ingabo za Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo zikaha ubufasha burimo intwaro n'imyitozo ya gisirikare. U Rwanda rwasobanuye ko kuva mu 2018 FDLR yarugabyeho ibitero birenga 20 biba ngombwa ko rushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo kurinda umutekano w'abanyarwanda n'umutungo wabo. Nubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR, nazo zemeza ko uyu mutwe wagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'abanyekongo kuva washingwa. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Major Sylvain Ekenge, mu kwezi kwa 4 mu 2024 yavuze ko mu barenga miliyoni 10 bishwe mu myaka ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR ifite ijanisha rinini mu guteza impfu muri aba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Gusa u Rwanda rwabihakanye kenshi, rugaragaza ko ibi birego bigamije kuyobya uburari. Mu gihe bisa naho abanyapolitike barimo kugaragaza ko bashyigikiye ko hakwiye kuba amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone ntiburashirwa kubera ko ngo burakurikirana Joseph Kabila mu butabera mu byashinjwa ngo harimo no gukorana n'u Rwanda. Kuri ingingo, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba avuga ko ubushinjacyaha bw'igisirikare bwasabye Sena kwambura Joseph Kabila ubudahangarwa kugira ngo bumukurikirane. Yamenyesheje ko ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 4 bwasabye Sena ya Kongo kwambura Senateur Joseph Kabila ubudahangarwa kugira ngo akurikiranweho ubugambanyi, kuba mu mutwe utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yavuze ko Kabila adakurikiranwa nk'uwahoze ari president, ahubwo ngo akurikiranwa nk'umusenateur. Kabila yabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019 ubwo yinjiraga muri Sena. Ubutegetsi bw'iki gihugu bumaze igihe bumushinja gukorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bamwe bakanavuga ko akoreshwa n'u Rwanda. Ubwo Kabila yageraga i Goma ku itariki ya 18 y'ukwa 4, leta ya Kongo yateguje ko igiye gufatira imitungo ye yose kubera ko kugera i Goma kwe ngo byari ikindi kimenyetso cy'uko akorana na AFC M23 kubera ko uyu mujyi ugenzurwa n'iri huriro. Umwe mu bakorana bya hafi na Joseph Kabila yasobanuye ko umunyapolitike yagiye kwitabira ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke cyugarije Kongo. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko Kabila yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, ashimangira ko uyu munyapolitike ari umwe mu bashinze AFC. Uyu muyobozi yavuze ko Kabila atagiye gukurikiranwa nk'uwabaye umukuru w'igihugu, ahubwo ngo agiye gukurikiranwa nka senateur, bityo ngo niyo mpamvu Sena yasabwe kumwambura ubudahangarwa. Mu kwezi kwa 3 muri uyu mwaka, Kabila yahakanye gukorana na AFC M23, asobanura ko iyo abakorana nayo w'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo iba yarafashe intera irenze irihubu. Ishyaka PPRD rya Joseph Kabila ryavuze ko nta kimenyetso cyerekana ko umuyobozi wabo w'icyubahiro ari we Kabila yageze i Goma, kandi ko niyo yaba yaragiyeyo ngo ntibyaba bisobanuye ko akorana na AFC M23.